Sanibonani Mahlabezulu. Namhlanje sibone uPresident-elect wele-Amerika uJoe Biden ekhetha ama-secretary singathi yiwo ama-minister awe-cabinet yakhe. I think namhlanje kugcwalise ama-position angu-6 and kuyajabulisa kakhulu esikubone ekwenza ngoba uJoe Biden wathembisa ekuqaleni vele ku-campaign yakhe ukuthi ma engawina yena uzoba le-cabinet erepresenta i-America ngokuhlukana kwayo. And siyakubona lokhu, sibona ikakhulu ku-Secretary we-Homeland Security ukhethe umnumzana Alejandro Mayorkas ongumuntu oyisizalwane se-Cuba. I-Cuba siyazi ukuthi ilama-immigrants amaningi alapha e-America and njalo ngabantu abakhuluma i-Spanish. So ama-Latino labanye abantu ababuya kuzizwe lezi eziku-Southern America bayajabula kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi uBiden ufake omunye wabo esikhundleni sobu-Homeland Security ngoba sibonile ubudlelwane beziphepheli lama-immigrants avela kwamanye amazwe ukuthi bese kukubi kakhulu ngesikhathi sika-Donald Trump. Sibona abantwana behlukaniswa labazali emabhoda la and kwaba into enzima kakhulu for abantu abaningi. So kuyajabulisa kakhulu ukubona umuntu ongumSpanish oyilatina esiba inkokheli ye-Homeland Security. Sibone efaka umama Linda Thomas-Greenfield unkosikazi umuntu omnyama ku-United Nations, and siyazi ukuthi i-United Nations ilama-decisions amaningi ewenzayo aphathelana lo mhlaba nje wonke jikelele. So kuyajabulisa ukubona umuntu omnyama lapho. Simbone njalo eletha futhi uJohn Kerry onguye wayengomunye wababhali be-Paris Climate Agreement eyathathwa nguTrump, wayidabula wayilahlela nje. Siyamkhumbula njalo uJohn Kerry ukuthi wayengu-Secretary of State ngesikhathi sika-Obama. So kuyajabulisa ukumbona ephenduka. So abanye babuza ukuthi konke lokhu kusho ukuthini for isizwe seZimbabwe, le continent ye-Africa jikelele. Thina sibona ungathi into impumela phambili le, into enhle kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi i-democracy isizothola layo indlebe ku-cabinet kaJoe Biden. I-democracy izopromothwa umhlaba wonke jikelele, ikakhulu khona le emazweni angathi kulohlupho lwe-democracy njengeZimbabwe lapho esibona ama-election engathi akula kuvumelana between abantu aba-challengeayo. So kuhle kakhulu ukubona i-cabinet enje, i-cabinet erepresenta ama-Americans wonke. Ngiyabonga.